Hai jotono sari kaham Jrbt result kisa sana musumaka haise tabuk romdi ST tabuk ST neng 51 to 60 mark mangka eba neng 62 থেকে 70 মানকা kei neng 60 to 70 manai phono mayang mano na ning 51 to 60 manai phono mani mano bahike henke oro naidi norok jara 51 to 60 manai norok kom mark eba number mano nei norok bukathinya ko krei tamni henke kei boni mark je kabang phono neng phono mani mano bahike henke tak naidi bo hai process dong tabung ning 51 to 60 ni bisingo nin mark tongo ba 55 phono nin mark hingkai ajaga neng interview riwano interview rikhanga ro 30 ni jagao neng mankhai 15 manka hingkai 15 plus ke bisige 5 6 17 thongni nini 70 mark neng manchong 17 ke neng manai sure obossoi manai hingkai teke nai neng 60 manai phono judi neng interview riya hingkai neng cancel thanai ning chakiri manya ba neng interview o nini mark maya neng ba mangka thik ase neng 60 mangka 60 man neng interview rikha interview neng 10 mangka 10 mangka neng bising thang 70 hingkai nin mark bai je o mark je 51 mark manai ning bai same to same dangka hingkai norok mani mano kuno khata tidi norok manai kuno maya ni negative thinking ta wansukdi manai obossoi ST rok emne porikha hamya mamang 51 to 60 ni bising mamang no number tongo je 51 to 60 obon bising mark manai norok sure obossoi manai kono chinta ta khlaidi hingkai tai kaisa kok tongo judi interview rifuru interview ripna thangpuru baksa kwbangma mistake tongnai ba 100% bisingo 30% ba 20% mistake ni mano hingkai aro borokni je 51 to 60 manai borokni chances tongo hingkai plus interview hamya interview kaham khaimanai kwrwi ah jagao norokni 51 to 60 manai norokni thani opportunity belai kheno eligible sujok tongo aboni bagui norok interview kaham khe rwna chaitokdi preparation khlaidi norokni successful wngnai obossoi emne ST rok hainse seat o jaga kwbangma tongo prai 700 joni above tongo group C o rok obossoi manai kono chinta ta nangdi result jephru rwo aboni rokni update nungnai aboro saimanai hingkai kwtal notification nukna muchungkhai o channel no subscribe khaidi tei like share khaina tapodi jotono hambai sari kaham।